laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هري landal moɗon aranangal fi ko yowodiri kon e fi tere ɗen ko hadise no ari kullun sulama ma kullu sulama min ibni adam alayhi sadaqa. Ko wiyete sulama ko tere. Jon noon ɗen tere fandaɗe ɗon wona jungo ma koyngal ma ɗum ko wayi wamul fanda. Wiwgol banu adama no mari mafasil 360 no selli, mo mari mafasil je 360 kono ko fanda e on mafasil ko ƴi e jokke ɗen, ko ƴi e jokke ɗen woni on mafasil. Yani wunjere honduɓe no mari jokke buy kaɗe tokkodirta ɗon, ɗen ƴi e tokkodirɗe e nder ɓandu noon. Si ɓe mana sa ƴetti joni tagaɗo a siri ko wiyete tewu ngun foppo a itti lutti ƴi e tum. ɓe mari ay docteur ɓe ɓen kala ka yaɗa ka maɓɓe ay ko wiyete haykalul jismi ma haykalul azmi. ɗum ko mbaadi ka ƴiyeɗen tun waɗa hara tewu ngun fof ittama lutti ƴiyeɗen. Jokke ɗen noon no jogodiriri noon ila e kolli ɗin heɓi e koyɗe ɗen koppi e ɗaɗi ko woni konka kolli koyɗe ko woni konka koppi e ka jokke dowga e guƴe ko jogodiri kon hara ko teral e teral no jogodiri. Kala ka tawata no memmino no itto ko ɗum woni on mafasil. Ko ɗum fanda ɗon wona tere wiwgol jungu ngun fuu ma koyngal ngal fuu. Hina ɗum ko o guƴoy ko tawata ko guƴoy ka tere ɗen jokkodiri ƴiwun e ƴiwun no jokkodiri hara ko jokke kadi koko wawata ñobbade fonto ñobbo fonto. Ko ɗum woni koye mafasil hoye fanda koy. Banu adama fof noon mafasil ko mari konka nder ɓandu makko ka ƴiye no yahi 360. Wo ɗeɗo fof e nder ko memminoto kon golla goɗɗum kurko yango fi e heɓugol nguure hoore mum ma heɓugol nguure ɓeynguure muɗum ma yangagol fi ko yowodiri kon e dewal. ɗum ɗo foppu muɗum no mari ko gollata kon ko sadaka kontete. Si a sujju ko ɗe tere immoto ɓanto daro uggino sujja ɓanto. Sa sujji ko ni ɗeɗo fof no mari sadaka e ko gollata kon ko ɗe memminoto kon ko ɗe yiilodirta kon fof muɗum ko sadaka. Joni noon o holli sadakaji gasiteɗi waɗede kadi harana ko ɗen ɗon kon tun wowlata kon ma ko ɗe addata kon. Ila e moƴƴingol hakkude yimɓe ɗiɗo ɗum kadi ko sadaka kontete. O holla e woni dambuɗe moƴƴere nden no yaaji ha. Dambuɗe moƴƴere nden iɗe yaaji. Moƴƴingol hakkude yimɓe ɗiɗo ko sadaka. Longere sayre ñiiri nde jonnata ɓeyngu maɗa o wuurira ko sadaka. Kurkanagol yimɓe ɓen e golle hoye maɓɓe ko sadaka. Sifa ɗum ɗon ko misal tun ɓe addi ɗon. Joni noon kala banu adama si weeti bimbi haray ɗe guƴe ɓandu makko fof no mari sadaka ko itta. Ko subun hinta, ko dillata, ko memminoto, ko waɗata fi dewal, ko yowodiri e janngugol alqur'ana e subun hinali ko waywa mum fof muɗum ko sadaka kontete. Tere ɗen fof itta e sadaka. Joni noon o sadaka ko ɗe ittata ɗo fof e bimbi e kiikiiɗe e ko nandi e muɗum hay si tawi woni ɗen ooti juulu darɗe ɗiɗi walluha
hiɗe wawa lontade ko ɗe guƴe peɗeli gollata kon fof e nder ñallal ngal baraji ɗum ɗa on no wawa feppodirde ɗum ɗa yani aray ma fasil fanda ɗon ko on ƴi e jokke wona wi'ede o natere ɗen fof a faami ɗon fi salatu tasbih ɓe holli en ɗo o salatu tasbih ko salatu lolluɗo wona ɗo hutorede fota jama buy no tuugi e o hadise ɗo no gollude o salatu tasabih no wiye salatu tasbih ma salatu tasabih fof muɗum no wiye kono ko julde firirɗingol tu woni e mum baraji e koma ɓori wi kon nder ton ko gina ko sel nam ko julde noon ɓay ko julde jeyande e julde naafilaji ɗin ɗum ɗon no ƴette kono ɓay ko rirɗingol no gollire yani tarhib wa tarhib ka rirɗingol no gollire kono innugol junubaji ɗin tewunte on wo palje ɗen wo fof mum ko nandi e mum ɗum ɗon yaafoto kala ko oti waɗi ko be oti tuuba ninsa si junubaji ɗin yaafe julde wotere wata yaafade junubu tewunte o palje o ko nandi mum ko be oti tuuba ko wawata yaafade junubu wo ko tuububu yeetum tuububu yeetum julde nde darɗe nayi wata yaafade junubu maɗa tewuntewo paljewo ko nandi e muɗum ko rerɗingol tum ɓe wooli ɗo hollugo rerɗingol fiyo nde waɗe kono holla wonde ko 100% ko ɗaɓɓa nder ton kon ko ɗum woni nder ton junubu sa waɗi junubu mawɗo ma junubu tosok sartiji tuububu ye on karamo ko ɓen wallinino ɗi niɓe tuttingol e hadiseji nulaɗo on sallallah alih w sallama ko ninsugol e zunubu on sa ninsi haray a tuubi annadamu tawba ninsugol ngol ɗum tum taw ko tuububuye sabuna sa ninsi tum a gerayno accitira kala ko ninsuɗa fimum a gerayno sortora e muɗum si feƴƴi nense ɗen ko accitugol direct sa ninsi tun a jokki fahin a accitali haray wonali tuububuye ko a ninsay accita watta ɗon hen ɗum anniyoɗa watta tawa mum aduna ko ɗiɗo ni sartiji tuububuye kala junubu si tawi a tuubali on junubu ninsuɗa accituɗa anniɗa watta tawa mum aduna hara kadi a wattaliwa mum hara a duumaki e mum a ɗoofi few hunde ala ko yaafoto on junubu si wona tuububuye nulaaɗo allah sallah alih sallam maaki tuube allah on daali en tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun on fof ko yon tuubugol ngol noon ko accitugol junubu ko jokki kon siɗa andi hiɗa ño'ude accita hiɗa fende accita hiɗa wujjude accita hiɗa jamfade accita hiɗa wadde junubaji mawɗi ñamugol riba ñamugol jewdi harmude toñugol yimɓe tampingol yimɓe fawagol hakkeji yimɓe e ko wayo ɗin piiji ka kala mum no mari tuububuye muɗum on junubu kowoni hakkude ma e allah kono tuububuye on ko ya ninsu accita anniyoɗa wattata ko woni hakkude ma e yimɓe ɓen kon ko a jonnitu ɗum ɗon tuububuye yonata ko a jonnitu ko ɗum waɗi si ɓe sendi hakkude tuububuye junubu e tuububuye hakkeji tuububuye junubu on ko ya accitu nin sa accita anniyoɗa wattata yiltoɗa kadi harayɗa hersi allah e hoore ɗum kadi harayɗa hersi allah e hoore ɗum joni noon tuububuye hakkeji ɗin ko a jonnitu hunde ala ko yaafoto hakke sina a jonnitu ɗa ñawli yimɓe a jonnitay hiɗa jatti jawdi goɗɗo ñaami a jonnitay hiɗa kansi goɗɗo ñaami a jonnitay hiɗa waɗi hakke goɗɗo a torotomo yaafuye kono ya miijo awa tuububuye on no yona kayimmoɗa juula darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi ɗum ɗon yaafoma junubaji ɗi wawata gasude hakkeji ɗin a jonnitay junubaji ɗin tuububuye on koya accitu sa accitale hara tuubali
ko neɓuɗa wiide astahfirullah sa wiɗo astahfirullah million hiɗa jokki junubu on ko ɗayni wonɗa koye ɗayni wonɗa astahfirullah yafatako ma junubu on a accita e junubu on ɗa yarde beere ñande winna astahfirullah 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 nafata fus ko tububu ye ɗengal ko be humo ka ɓernde iɗa jokki fasadu boneji suuɗiɗi ñande o sa waɗi bone on ha gayni ara ƴetta jikriwol ngol astahfirullah laabi wulure nafata fus a accitay junubu a ninsa e accita anni oɗa wattata haray a tuubi sina ɗum ko ɗayni wonɗa tartal ɗengal no adda baraji kono haray ɗa tuubi bimana eɗa ninsi ɗa acciti few waɗa nonka ɗengal zicru waɗa istihfar makko nandima salatu tasbih no moƴƴi salatu tawba no moƴƴi salatuji ɗin fof no moƴƴi kono a accitay junubu sa accitali junubu on ninsuɗa ɗoofiɗa anniɗa wattata hara kadi a wattali few a ɗaynay woni hoore maɗa ɗum koko karamokoɓe wolata kon tum firirɗingol ɗum ɗon jokkodira e yaafagol junubu sa accitali hakkeji ɗin kadi ko neɓuɗa tubude sa jonnitali ɗi a ɗaynay woni hoore ma ɗa jogii ko yimɓe ɓen kon hiɗa innude Allah yaafolan ko sama kala jokkula ko sama kala jokkula Allah yaafolan hiɗa jogani yimɓe ɓen wiu yo ɓen yimɓe ɓe joganiɗa yaafoma sina ɗum harayno hulɓinita on muflis ko wonɗa yangade kon fof ara ko yimɓe wonɗa yanganade ko wonɗa yangade kon fof ka diina julde ma e korka ma e hajju ma e sadakaji ma e moƴƴereji ma jokkireji ma enɗan ɗum ɗo fof darantoma ñande dalngal fii ya daɗu kono si tawi woni hiɗa ñomitude ko yimɓe ɓen kon kalmoɗaɓe jattaɓe foolaɓe doolaɓe hendoɗa ko jogii kon ko kafuɗon ko ñaama ta sikku astahfirullah ma salatu ala nabi ma ɗum salatul tasbihi wawete dandoyde ɗum ko wonɗa yangade kon haray ko kamɓe jeeyi ko ɗum waɗi ko ɓuri bonde kon ko hulɓini kon fof ko hakkeji yimɓe ɓen hakkeji yimɓe ko ɗin ɓuri hulɓinade dewe ɗen Allah dando hara tawde koɗe yoɓirteɗe haqqeji yimɓe ɓen haray ko hoti wattu yiili ɗe hadiseji rerɗinayɗe ɗe hoday yimɓe goo ɗe hoday yimɓe goo no woodi deftere nde marɗen ɗo wonde jindude ka tarawa ɗo ɓeynande majmuatul mubaraka deftere tosokiri ni ɓeynande majmuatul mubaraka fi salawatil masur sa jangi nden a faama feere o ala a yolloto ka ƴawata heña koyen no waɗi o yeetotoma no woodi julde wotere nde juulata e nder hitande nden e nder hitande nden wano ñande 15 rajibi ma 15 sabbodu suumaye e misal o toɗɗanoma tun hara ala lasli ala ka tuugi ko rerɗingol yimɓe tun e ɗumannago o enna nden julde wotere nde yafantoma junubu ko golluɗa e nder duuɓi 100 nde yafanoma hay julɗe farilla ko a juulali e nder julɗe 100 ɓeyna ko a juulali e nder duuɓi 100 julde wotere e nder hitande nden no yafanoma ɗum ɗon fof hakke noon ko fenoɓen hulɓini woluɗo ɗum o wolanninulaɗo ene nulaɗo wo goɗɗo no wuura duuɓi 4 50 60 70 70 wo si tawi noon o juuli darde wotere ba darɗe ɗiɗi ko gollayno e nder duuɓi 100 ko golli ko boni yaafama julɗe ɗe o juulayno e nder duuɓi 100 lontanike mo ndeyju darɗe ɗo ɗiɗi lontanike ko juulayno e nder duuɓi 100 wo ɗi duuɓiɗa ɗen waɗane hombo wo sendane ɓeyngure makko nden e yimɓe makko ngol e gorol makko ngol ɗum ɗo fof sendane joni noon si goɗɗo jangi sifa ɗum imo jooɗade fanka ɓuude a ñande 15 sabbodu suuma e ma ñande 15 rajibi o juula ɗen darɗe ɗiɗi o waloɗama o sikka gasi yani defte ɗen si tawi woni ɗen tun a sendidiralis ko woni gonga e fenade feere o ala a heɓa e hodu e mum jam fo uuti
goɗɗo yettoma julde wotere no yafanma ko a juulali farilla e nder duuɓi temeɗɗe joyi hooloɗa ɗum sikka ko gonga hara ko ɗaynowo ɗaynuma ko tawata ala nokku ka humi haray koyen wattu yiili e rerɗingol ngol no moƴƴigoy ko rerɗinte kon no rerɗine no naftore no gollire no wallitore fiyo yimɓe wakkilo kono ta goɗɗo tuugo e hoore ɗum ɗon sikka awa ɗum ɗon yonanaymo ko oti reeno o watta ɗon salatul istihara mo be waɗana e hoore mum immagol araka karamo kojo inna waɗanan l'istihara nafata fus surtout karamo koɓe ɗaɓɓirteɓe ɓen l'istihara buy e maɓɓe ko l'istihara mona sunna waɗata harna l'istihara sunna l'istihara sunna on ko o arɗo ɗo ka Bukhari haajuma yani olye hiɗa yaha ka goɗɗo ma hiɗa waɗa l'istihara e kamiluje ma hiɗa waɗa l'istihara ka koyɗi e ɗoyɗi ma hiɗa waɗa l'istihara e paali katime haray ɓe windi ɗa ɗen nahisun ɗa ɓe windi sa'idun ma ɓe winda ɗo ko hasanun ɗo ɓe winda ko gabihun ɓe waɗa paaloy ɓe wallina ɓe inna ya waɗi ɗum ɗon l'istihara no nandi e golle ndaaro no wawi wa piyo ceede ko noon wayi oti inna no waɗi kayo yo lafsindano men ɓe wolata l'istihara ko ɓenen kayo yo lafsindano men lafsindo hen lafsindo hen sa faalama l'istihara ko Allah fewtata juula darɗe ɗiɗi si tawi hiɗa wawi wowlude e haala arabu no ɗum ɗo windori ɗo ni wowla allahumma isni astakhiruka bi amrika ma bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al amra wowla haaju on khairul li fi dini wa dunyaya ma'asi wa aqibatu amri fayassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al amra wowla haaju on ɗon kadi e hoore ko Allah no andi sarrul li fi dini wa dunyaya haka hatti ɗum ɗon a yahay tun jokka haaju ma ko Allah waɗi ka ɓernde ma andu ko ɗum o suɓi o yetatako ma kono o waɗay ka ɓernde ma waɗa ya andu ko ɗum o suɓi ko suɓi kolle ko ɗum woni sawaba o amma yo kaari yahu suɓanoma ɗum ɗon ala a suɓante hoore ma bimana a waɗana e hoore ma l'istihara suɓinoɗa Allah woni ɗa wawi ka arabe sina ɗum wowla ka pular a ronkata juulude darɗe ɗiɗi darde be fatiha e ko jannguɗa e alqur'ana on fewta Allah inna Allah o haaji momi immani ko an andi sawaba sino ton ma si ala ko an andi sino moƴƴi ka aduna e ka lahira ma si moƴƴa sino moƴƴaninmi ka gurdam an e ɓawo mayde an ma si moƴƴa fof ko an andi min mi anda joni noon mi watti ɗum ɗo e sooke ma an Allah subhanahu wa ta'ala mi torikema suɓani on lanni jokka haajum a ronkanayi ɗum hoorema ɗum jokkodira e innugol kaari waɗanamma kaari waɗana antu ɗa wawi wadde fewta Allah inna Allah suɓanolan ko haaju an on lanni jokka haaju ma ko suɓi wo ko ɗum waɗata haray lanni amma kaari suɓanolan waɗanal l'istihara o inna awa yahu ara bimbi tun o inna mi hoyɗanima ɗum ɗina sunna yimɓe tato nayo no araka hoyɗanoɓe yimɓe ɓen mo be hollita haaju mum o inna miɗo faala jombude o inna miɗo faala wayasude o inna miɗo faala darnude o inna miɗo faala wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe fof ɓe hollita mo haaju ɓe inna a joni noon min ɗaɓɓirima l'istihara oya naata wowla yalta oya kadi ara wowla yalta ɓawi o jaɓata ɓe tumbodira oɗa kadi wowla yalta si ɓe lanni hollitude mo be e maɓɓe ɓe jonnimo ko ɓe jonnata kon ɓe fof ɓe yaha o waalo ko o gooto o hoyɗana ɓe fof bimbi attiɗo arde o kon hoyɗana mon ko ɗaynidirtu adiɗo arde o kon hoyɗana et puis ko hoyɗugol kadi ko tawata ala hunde ko tuugimo ko inna mi hoyɗi hande ampoule hoydane hoy
mami hoyɗi ndi halno ila mami hoyɗi ɗen e miɗo jinda e leyɗe porto ɗum e ɗum o inna yeebaji ma no moƴƴi ko mi yi ko hande koko foti tum mi yi ko labba ara ko ɗaynugol ma tum par ce que koyɗol ngol sari a ƴettatake e mum tugortake koyɗol no seedira saabu hoyɗoɓe ɓen e zamanu ka hoyɗeteɗon e alhaali no wona hoyɗirede no koyɗi goo no wona hara ko koyɗi seytane koyɗi goo no ara hara ko koyɗi miijoji ɓandu wonkiki koyɗi goo no ara hara koko yowodiri e weeyo wuuran gon fewdo ɗon ma ɗum mape ande maɗa e ko wayi o muɗum ko ɗum waɗi haray no wopodira saabu wopodirgol yimɓe woɓɓe kadi no hoyɗa goɗɗum wonanaɓe goɗɗum woɓɓe kadi hoyɗa sifa ɗum tigi wonanaɓe goɗɗum harana goto woɓɓe hoyɗa goɗɗo no maaya o maaya woɓɓe hoyɗa goɗɗo no maaya o heɓa duuɓi ha sikke o maayata jandi tugatake mum ko koyɗi annabaɓe ɓen tu woni wahyu ko lutti kon fof kono waɗirani oti o waɗi amma koyɗol ko tawata kon hawra e sawaba ko wiya kon juzu um min sittin wa salasina juz an guɓum gotum ma peccu gotum e pecce 60 e annabaku ma 40 e annabaku ɗum koko malaikaji on hollata oti kon tum no wawa noon hara wona ha neɓasi malaikaji on holle ko lutti kon fof hara ko miijoji e coomo jama e kiimu kamu ko ɗum wonɗa yiide yani hina yo tuugi e mum wasi tawi ko 100% wawi ko koyɗi annabaɓe ɓen toni wawi ko lutti kon hina joni noon sa ari yomi hoyɗane no kata mi hoyɗane fenande ma mi hoyɗana hoore am minna ko am mi hoyɗani ɗum fof nafata listihara ka kamiluji e nafata fus ɗum kadi no ɓe waɗirta ko golle ɗe tawata sunna ala e muɗum sunninaka awa kadi hunde ko laaɓi ala e mum ko hottagol oti ƴetta kamilu on wallina o feccamo e hakkude o konta ɗeri 7 o wallina ɗa o konta bindi 7 si o hawri e aya lette o inna subhanallahi ɗum ɗo wattake ma so o hawri e aya aljanna o inna ha ɗum ɗo watte sifa ɗum kadi ko rewi ɗum e tahminat yani piiji hottagol miijo ko ala dalil fus ko goɗɗo tun jooɗoto miijo ene yomi waɗi ɗum ɗo o waɗa tun yimɓe ɓe ñemba sifa ɗin alhaaliji fof na listihara wiyete listihara on ko tabituɗo fi mum ɗo ko lutti kon fof hay nokku ala ka ɗaɓɓita si ɗum wattake kadi si a inni yo allah suɓanoma ko suɓi kon ya yo ko nde tiiɗi a inni yo allah suɓanoma o suɓike andu ko ɗum ɗo woni sawaba on mo toriki allah sawaba ko walla waɗi o ya andu ko ɗum woni sawaba on hina ko falɗa kon an ko waɗiɗa faale goɗɗum hara allah no suti ɗum moƴƴanama sa wi noon yo waɗane yo suɓanoma andi ko moƴƴi kon tun kanko suɓoto suɓantako makko boni kon hay so tawi noon ɗum welalima ma hawranama kono ya andu tun sa ɗaɓɓiri allah yo suɓo ko waɗi o andu ko ɗum hawri e sawabu ita a tikkan ɗum goɗɗo ma ko nandi e mum yo andu ko ɗum woni sawabu heewi ko goɗɗo faalete goɗɗum tawa moƴƴanamo allah noon no andi hara no moƴƴanamo oron ka waɗandemo haro sikka moƴƴanamo o sikka allah ɗawimo hara koko o ronki wadde kon moƴƴani wuti ko tuma haaju ma yani o listihara on ko tuma haaju ma yani o ko neeɓi haaju ma yanali ala innude listihara a du'oto tun hande kadi allah waɗanan hunde kaari allah dannan hunde kaari allah koran hunde kaari ni ɗum no ɗa du'o amma wiugol ngol yo allah suɓanoma ko so tawi haaju ma yani o ko tuma haaju ma yani o si wiya ina bimbi o ya juulu salatul istihara ko tuma haaju ma yani o waɗa noon listihara fi yo allah suɓanoma ko sawaba e on ɗon haaju mo faala ɗo mi famali na mina ella ɗaɓɓirgol mo tañƴini no moƴƴi du'a na ella aaden siɗa tañƴini himo moƴƴi iɗa tañƴini himo feewi iɗa tañƴini himo wuuri halal toragol mo du'a inna du'a nolan ɗum na ella no no tabiti e wonde moƴƴuɓe ardinoɓe ɓen ɓe ɗaɓɓidirayno du'a hakkude maɓɓe fewtugol moƴƴo inna du'a nolan ɗum hina ella no wawa sa jonnimo goɗɗum kadi na ella o ƴanta on halda sodugol a waɗa kadi ka ma'a nokkure ka tawata ko ɗaɓɓirde haajuji fi sodugol o anni fi allah o hokkuma ko sadaka o waɗi na fusɗawa jaɓude
amma ko sa waɗi nokkure ayni nde nokkure ɗo ko bitiki ɗaɓɓirɗo du'aji arɗo ɗo ko walli mbuuɗi du'a ɗum ɗon ko fijindaaru wona par ce que ko waɗni koyno waɗi ko woni wadde kon o jeeya sakko jonni o jeeya kadi so okke o jeeya so yeeyi amma sa ƴetti goɗɗum e sadaka ko anniɗa ko laaɓi okkuɗa goɗɗo innuɗa okkimo fi Allah a torike mo yo du'anoma mo wawi jaɓude na ella so waɗanama sarti hay hunde sarti on wona fi o yeeyama jaababu yeewo par ce que o jeeya o jeeya kon sa ƴettiɗo joni 5 000 a fottiɗo e miskino Allah ayni baba mi okkima o 5 000 ɗo miɗo torima du'a o inni Allah huntane haajuma ɗum na ella amma waɗɗo nokkure fi dunco haajuji ɗum ɗon haray no wawi so yeeye woni on halday on ɗon ara inna mi janggante ɗo ɗen yasin 51 kono a ittay 2 millions jonnami on ɗon o sooday on ɗon o yeeyi ko jeeya par ce que o jeeya jawabuji ni jaabagol ngol o jeeya nam salatul istikhara on haaju on darike haaju mo fokkitanɗa on o darike ko jombugol falɗa ka ko gollugol golle go'o ɗe tawatano dagi kal islam kono hara a heeɓi dengi ene yomi waɗu kawa mi accu ene o haaju Allah na anni miɗo waɗi e ɗiɗi simi waɗa e ma simi waɗata joni noon accimi toro Allah yo suɓanolan o suɓanoma inna Allah suɓanolan yandi ko Allah toɓɓiti ka ɓernde ma miijiɗa waɗugol tabintinɗa o andu ko ɗum o suɓanima amma julde haaju ko haaju mo fokkitanɗa on alanni tabintinde mo ko o a faami a andi a tabintini joni ko o ɗo mi woni jombude nani hariɗa waɗi e ɗiɗi siko o ma siko o simi waɗa e ma simi watta a torike noon Allah yo suɓanoma joni noon alanni tabintinde ko o ɗo ko ɗo ko o ɗo ko ɗo juula noon darɗe ɗiɗi inna Allah newnu noon haaju o ko ɗum sendi a faami nam nafta fiɓe alhamdulillahi rabbil alamin hare inchallah haray alhamdulillah rabbil alamin en weltanike Allah en jarni seyko meɗen ɓe yo allahu on yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi waɗaɓe kam waɗanaɓe kam mandarke maɓɓe wonaɓe sabu natugol jannatul firdaus ya rabbal alamin enen ɓe kala makko men ɓe janni en ɓe yo Allah faami en ko jannguɗen kon arsika en gollitirgol ƴettita en e muɗum haray o su'alu ɗo o waɗugol istikhara no daɓɓum tumi watta tambihu ɗo na rewtugol e ko sayi ko on maaki kon on anndi suɓinagol Allah no landi aqida no landi tawhidi neɗɗo on gumɗingol makko Allah ko fi hon ɗum neɗɗo gooto moƴƴo o waɗi istikhara hari mo faala resude sonnajo ɓayri o waɗi istikhara on o resimo o sonnajo sonjimo o sonjimo hattirde e sonjugol se wi sonja haray sonja on no mari ko hatta sonnajo on ko jannguɗo kadi kono o watta kadi jina feesa kono o sonjimo e sonjaji ɗin fof o jooɗi ɓe inni wo seedu e o wi o mi seedata e o ko Allah suɓanilan o ko wallahi miɗo hande e o kala ko waɗilami muññoto ha mi maaya kono mi seedata e makko o luttirni o seedali e sonnaji on ko tambi tun andi ngol en si tawina neɗɗo faamuɗo o waɗay Allah sikke seeɗa e inna zanna la yukhni min al-haqqi shay'an haray ko ɗum ɗon tumi faala ɓanginan nden fi waɗgol istikhara on haray no moƴƴi haronki inchallah haray ɗum noon e siɓɓe meɗen en gayni landal ngal ɓe on ɓe filman nden ɗo ɓe maaki ɓe mari ko ɓe lanto cheikh on haray ɓe maaki noon koyen fermu darso on ha ndiyanɗan ɗuyto on tumana no sa'iji ɗin ardoyo ɗen andi fewde darsu ɗin udditi inchallah e landodiray si yoni ɓe jonni en ndele on tumanna inchallahu en andinay jama on hiɓe fokkiti ka hajju inchallah ɗon andi ko jogiiɓe agence yo Allah nawɓe e jang kamɓe hajjiyankoɓe maɓɓe ɓen yo Allah on newnanɓe e no ɓe hewtiro e jang e kala julɓe fokkutoɓe ɓen fof ya rabbal alamina assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray koɓe holli ɗo kon fi a heɓi sonja e haaju mo innuɗa yo Allah suɓanoma haray holla wonde Allah suɓanike makko boni konko o waɗi ɗon ko ɗum tigi moƴƴanma no gasa hara
si a heɓano on ɗon soñja a heɓatano ko yaafo junubaji maɗi ɓay noon Allah no faala junubaji maɗi yaafe ko ɗum ɓurma moƴƴande o waɗanma on ɗon soñja ko yaafoma junubu on hara nde ɗa yiida e makko eɗa laaɓi poyi hunde ala ko ɗaɓɓirayma kala hara si wona aljanna ara mara hay hunde geɓal toon sina aljanna yani ɗum ɗon kan harayna sawaba noon ko sawaba ko ɗum wayi si nulaɗon maaki no heewi du'otoɓe toro Allah goɗɗum hara oti anda no haɓɓiti ko ɗum ɗo tun no ngati ɗon inna Allah sina ɗum ɗo no wayi wa sa wi'a sina ɗum ɗo mi falaki Allah waɗanan ɗum ɗo Allah waɗanan ɗum ɗo hara Allah no suti hayso waɗanima ɗum ɗon nafatama kono goɗɗum no fokkitannoma si tawi ɗum ɗon kan ari e ma haray ko ɗum ɗon ɓuri hulɓinanademo o ƴetta du'a on o nattira sakkagol ko wonno arde e hoore ma kon ko faalaɗa kon an o terto ɗon sikka jabaki ma o marane ka lahira sikka jabaki ɗiwaɗi ma ɗum o marana ɓiɗɗo ma tanirawo ma sikka jabaki heewi e ñallayɓe torade ɗo yo Allah yanjin arsike mum no faaɗira no tampini e niɗe hara Allah no andi si tawi kanko o hendike noon jawdi ndin no gasa ndi bewnamo ma ndi waɗanamo probléme kono o mara du'a on o jonno e ɓiɗɗo makko hara on ferlitoto e mum no moƴƴiri kanko o heɓa baraji ɗin no gasa kadi Allah hokka mo nafa on si o heɓali ka anna o heɓal ka lahira yani ɗum fof ko hollugol wonde ya ɗaɓɓir tun Allah yo suɓo lanni kanko kan gundo on kanko andi nder ton haray yo ta feƴƴu yeeso ton an haray goɗɗo o teddinta konngol e hoore konngol sariya on o teddinta konngol neɗɗo e hoore konngol sariya on yani si tawi woni ɗen goɗɗo ko be o yaha ndaaro ma o ɗaɓɓita koode ma o waɗa ko nandi e muɗum haray an on ko ɓattima wo ma ko ɓadiɗa e makko wo woni ko baaba ma woni ko nene ma woni ko karamoko ma woni ko tedduɗo ma a ɗoftata ko mo e muɗum madama koko lundi aqida an on haray a jokkatamo e muɗum few jokku ko sariya on wi kon teddinamo yeru ko hani teddugal hanungal hakkunde moɗon ngal amma ko yowdiri kon e diina kan ɗum ɗon ko sariya on ko addi kon yarata e mum ko sariya on addi kon inni ya rewɗo ko ɗon rewata qur'ana on wi hunde kaari sunna nelaɗo on wi hunde kaari tinnotoɓɓen ka nder diina yemike ha tawi ko hunde kaari woni sawaba on ko ɗum ɗon ɗen kartana noon ko yowdiri kon e aqida ka finde ɗon hina ya jokkan fi tun hiɗa yiɗinmi ma hiɗa teddininmi ma hiɗa hulanmi ɗon ko be jokka ko sariya on landi kon nam yani neɗɗanke fo neɗɗanke mo yahata ka juulirde tawe julde jama haray ko konteteɗo ka naafiqiɓe haray ko konteteɗo ka naafiqiɓe ɗum ko hadise nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam selluɗo haray ko konteteɗo ka naafiqiɓe kono madama himo wi'iti julɗo o huwodiral julɗo o huwodiral julɗo kono noon haray ko konteteɗo ka naafiqiɓen haray ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴelliti alhaali maɓɓe lorra maɓɓe kan haysi feeñi haysi lorra maɓɓe kan feeñi kono haray ɓe huwodiral julɓe ka konti huwodiral ko Allah noon ƴelliti gunduji ɗin haray noon mo juulata julde jama ko ka naafiqiɓe o kontete jawdi ndi o ɗaɓɓinden si tawi woni ɗen no woni ɗaɓɓirde ndi noon kono ɗaɓɓirte ɗum ɗon haray ndin ɗon haray no dagi himo yawde yeeya ma ɗum o golla ma o yango o ɓiira lakkere makko ndin jawdi ɗon wiyatake no harmi fiyo ala yaade juulirde kono noon ko ala yaade juulirde kono ɗum ɗon ko junubu mawɗo mo tawata no haddodiri e makko no kontimo ka naafigeɓe ɗum ɗon jokkodira e ɗaɓɓere jawdi ñam jawdi o ɗaɓɓatan ni si tawi kono laaɓiri o ɗaɓɓirta haray ɗum ɗon no waali feere angal juulugol makko ka jama no waali feere ɗum harminta jawdi makko ni laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal